Muthugu ucio ndarenda Kanyari athi mathiko na Kanyari gakagikane mathiko. It is us who stood up for that man. Na tukamwambia Kanyari, you have to go to that burial. Mereima kwina ngui ya chama ni ekirwo ngari ni amutigeire hindi ya mathiko marikia guthikana. Na rucio kiroko agiukira akiuga ekirwo Facebook na akiuga cokerio ngatho. Hando ngatho icokerio andu othe. Okirio kwanikwo gwicokerio ngatho. Ekirwo ngari ni amutigeire muthenya wa mathiko. Ici ni ngui nyamu. You have no idea. Ni ngui nyamu mukijua. Yekirwo ngari ni na akacokera ringi. Yekirwo ngari ni amutigeire. Muthenya ucio wa mathiko athikwo utuku ucio na ikara gwake kwa mutigeire thikwa kwinya. Mundu utari woneka muci ucio athite kuga ati ni akurugama na Muthugu ucio nigetha makinyage Kanyari. Kanyari ahurirwo bara atoi. Nilikuwa naongea wanasema Githaiga umelipwa na Kanyari. When Kanyari has not and even told me Githaiga shut up. Nikamwambia no, I will not shut up. I will talk. Wacha wasema umenilipa or whoever, but I will talk. Mere ma area iho ati nguyo ya chama ni ekirwo ngari-ini na nguyo ya chama ni yite Muthugu uyu 1 million acamuosha. Na nikio raigua Shiro akiuga nginya aria mabangaga nao ni mararugwo mathambanite ta ngui kuu mararehe nginya thigari. Iyo kweli iko ni mama tarona mundu mugi ni arore wega na arore wega hena maundu mutaramenya. Mundu akua banya kwanyu andu othe moke nginya munene kana munini wa bururi moke mathiko muthenya uyu uki mundu okiraga ageka thanks, vote of thanks to the committee, to the everything that made the burial success. Mundu arugamire akiyandika. I want to thank my for listening to Sky's advice. Wakimenyaga niwe weyandikire ngui ya mundu. Chelsea wacha kipi wacha kihi magui maya maturaga protocol. Nere maruma ugo manumire allow me to abuse you. Nega maruma taihi ugo manumire ngui. Bye.